Muraho neza, ikaze muri Rwanda Real Estate. Numukobwa wanyu Keza Teriski. Nkuko rero muri kwibona ni Rwanda Real Estate, tubazanira amazu meza cyane agezweho yo kugura cyangwa se kugurisha, ibibanza byiza bigezweho ndetse n'ibindi byo gukodesha inzu. So rero ahangaha tuherereye i Kanombe, aho tubazaniye inzu nini cyane kandi nziza ifite design zitandukanye. Iyi nzu iri kuri miliyoni 150 gusa, ubundi ugatwara iyi nzu. Ifite parking yajyamo imodoka enye, ifite ibyumba bitandukanye. Tugiye kwitemberana hamwe na Rwanda Real Estate, mureke dusure iyi nzu. Nkuko rero muri kubireba, iyi ni parking nini cyane ijyamo imodoka enye. Ntago ari amazu y'ubungubu bubaka basondetse ajyamo imodoka imwe cyangwa se imodoka ebyiri. Iyi nzu nini ifite kandi akajaride hariya, harimo n'amabuye igize dekoro, kandi hakaba hari n'ahangaha hari rooftop. Mureke tubanze dutemberane murebe rooftop bimeze gute, hanze harasa gute, ubundi tuze kubona kwinjira. Kubireba rero, izi escalier ziri kugana kuri rooftop. Tugiye kureba rooftop yacu imeze gute, irasa gute, ese uba uri gufata view yihe. Ukizamuka rero ukigera ahangaha, nkuko muri kubibona, hari design zikoze mu mabuye, ariko hakagira andi mabara meza cyane, hakabaho n'itara ritanga urumuri mu gihe cya nijoro. Ukaza kandi ukagera ahangaha kuri rooftop yacu, ahangaha uhatera intebe ugafata umuyaga. Oh my god, hari akantu nshaka kubereka k'ibanga, babara wigire hino idi. Muri kureba iriya view, muri kureba amazi ari hariya. I hope ko mwese muri kureba amazi. Ukuvuga ngo rero iyi nzu reka twite ko wagira ngo wibereye ku mazi, ku Gisenyi cyangwa se ku Kibuye. So twabazaniye amazi mu murwa. Inzu iherereye ku mazi. Iyi bariko yacu ifata ahantu henshi hatandukanye, umuyaga uri kuza. Sinzi nimba muri kubibona uburyo ndi guhumeka neza, meze neza, So ahangaha rero ni kuri bariko yacu y'iyi nzu ya miliyoni 150 gusa, kandi harimo n'ibiganiro. Mureke tugende dutemberane mu nzu. Nkuko muri kubireba rero, ahangaha ni imbere ya salo. Mbere ko winjira muri salo rero, hari aka design keza cyane, muri kubibona keza pe. Aka kakaba ari agatara kako, muri kubyibonera. Hana ushaka kuhatera udutebe ukicarira hano hanze mu gihe udashaka kuzamuka kuri bariko, ariko ushaka kuba uri hano hanze. Tugiye rero kubereka mu nzu ukiva kuri iyi hano imbere ya salo. Hari n'iriya design, hari imiryango myiza cyane muri kuyireba, imiryango myiza igezweho. Aha mu nzu rero ho ni urucabana, ni urucabana boro. So muri kubireba rero, iyi stand TV muri kubibona, ni stand TV nziza zigezweho, muri kubyibonera, kandi nini cyane. Televiziyo waba ufite iyo ariyo yose, puse waba ufite iyo ariyo yose. Hakaba kandi hafite design ku mpande. I wish ko mwaza mugakoraho pe, nukuri. I wish ko mwaza namwe mugakoraho mukumva uburyo hameze hano hantu. Hakagira plafond nziza ya gypsum, amatara meza, ama spotlight. Ni salo nini cyane, kandi ahangaha ikaba ifite na salle à manger. Oh my god. Okay. Noneho ibi byo sinzi icyo bikoze bari ikipe, gusa ni byiza nkuko muri kubireba. Ni igikuta cyiza, hano kwa kundi umuntu yubaka ugasanga yasize igikuta gisa umweru gusa. Ahangaha ni muri salle à manger, muri kubireba. Salle à manger nayo nini cyane, ifite plafond nziza, nayo ni gypsum, amatara meza. Urabona ari ukurya, tanga urumuri rukeya. Ahangaha kandi hakaba ari ahantu ushobora kuza mu gihe umaze guteka, ukaba utaretse ibiryo ahangaha kugira ngo bibe byigana hariya n'ibitunguru wakase, bibe byigana n'ibiki. Oya, ahangaha uba uteretseho ibiryo neza, ubundi ukaza gutegura ku meza ahangaha. Cyangwa se biranashoboka ko hano wahatera udutebe na hano udutebe, n'ahangaha ukaharira utiriwe ukenera indi salle à manger. Byose birashoboka. Katurebane rero iki gikoni. Iki gikoni hano hajya frigo nkuko mumaze kubimenyera. Inzu zacu zo muri Rwanda Real Estate ni inzu nziza kandi ziba zigezweho.
ahangaha akaba ari ahantu ho kogereza amasahane, naho haba hagezweho, harimo ibikoresho byiza bigezweho muri kubyibonera. So ahangaha kandi akaba ari ahantu washyira cuisiniere, tubati twiza tugezweho muri kubireba. Iki gikoni ni kinini pe, ndakibatuye. Iyi nzu ni nziza, mureba amatara, mureba itara ubwabyo riri mu gikoni, ni ukuri rero tubona ubwabyo agaciro k'iyi nzu. Ikindi hafite amanegisi hanze, muri kuhareba hafite amanegisi. Hakaba hari inzu y'umukozi, hakaba hari igikoni cyo hanze, hakaba hari ahantu ho gufurira, hakaba hari ibintu byinshi byinshi muri kubyirebera namwe. Hakaba hari ikigega. Ahangaha rero tugiye gutangira dutemberane muri ibi byumba byacu bigize iyi nzu. Tugiye guhera muri cya cyumba twita icy'abashyitsi, tukinjira turagwa muri dushe nayo ifite shawa nziza cyane igezweho, tukagera kandi n'icyumba cyacu kinini nacyo ureba muri parikingi, uri kubireba. Tugiye gutemberana rero turebe ibindi byumba bitatu bisigaye, kugira ngo murebe se iyi nzu koko ayo mafaranga arayikwiye cyangwa. Ariko twebwe tuba twababereye nka Rwanda riyo estate. Aha rero duhagaze ni muri korodori ihuza ibyumba bitatu bindi bisigaye. Ukinjira uhita ugwa kuri iyi stand ijyaho inkweto, muri kubireba. Kwa kundi winjira uhita ukuraho inkweto, cyangwa usohotse uhita ukuraho inkweto zo kwambara. Aha kandi naho hari ikindi cyumba, ubwo ni icyumba cya kabiri. Ukaza ahangaha uhita ujya kuri dushe. Dushe nayo nini yisanzuye igezweho. Iyo dushe kandi ikaba ihuriweho n'ikindi cyumba cya gatatu. Hakaba hari n'umuryango uhita usohoka hanze mu gikari. Tugiye gutemberana rero turebe room principal imeze gute, irasa gute. Muri kubibona uru ni urugi rutandukanya ibyo byumba bindi ndetse na room principal. Ukinjira ahangaha rero uhita ugera muri dushe. Wow, muri kubireba ni dushe nayo nini yisanzuye, ifite za nzugi nziza cyane zigezweho, muri kubibona. Za nzugi woga kabisa nta muntu ukureba. Ikaba ifitemo ibikoresho byiza bigezweho. Ugisohoka rero muri dushe uhita winjira aho twita muri dressing room. Iki cyumba gifite dressing room, kirifitemo amagarderobe, muri kubibona. Garderobe nini kandi nziza igezweho, harimo n'umwanya rwose munini wisanzuye. Ubundi warangiza ukinjira mu cyumba nyirizina. Oh my god, muri kubireba hano hariho nabyita nka wallpaper, ariko ni igikuta. Turi udusarora none tumuki umuntu azi kudekora pe. Muri kureba udutara kureba udutara twa hano kuri bedside, muri kubibona. Urabona akangaka karazima, n'aka wakazimya agasigara hakaka, cyangwa twose ukaducana. Urabona turahindura urumuri. Ikindi ushaka wazimiriza ahangaha, muri kubibona utarinze kubyuka. So guys, ikindi iki cyumba kandi gifite bariko yacyo, urugi rwiza runini, muri kubireba. Iki cyumba kikagira bariko yacyo, muri kubireba. Bariko nziza ifite amatara meza, bariko nayo itandukanye n'inzugi zahariya kuri salo. So guys, nimuze mwigurire iyi nzu kuri $150,000 gusa, harimo n'ibiganiro. Ni Rwanda riyo estate, n'ahandi hantu wakura amadiru nk'aya ngaya.